Odinga inirie ati matiko goa hari ogania wa thaini cia kuhagura President William Ruto kuma wafishine na Raila na uria waririe mucii munene wa Kenya Nairobi yaugite hatari ngucanio kuma kuri maabitha ugitiri ni uritie arumiriri ake meyumirie na njira nene niguo matigirire undu uyu ni wakinyanira akiuga ino ni njira imwe ya gutigirira ati ni maigata wathani wa Ruto ta uria Kariuki wa Ndwati aratariria. Mutongoria wa kiama kia mung'ethaniro Raila Odinga ni akinyirie mucii munene wa Kenya Nairobi akiamukirwo na gikeno na nduhio ni ikaria kaunti ino. Ni thabarite gutanyitwo ni nginyanagia maabitha borithi, Odinga akionekana kuhuthira ngari cia ukui wa muingi na thutha-ini gutacokia nginya mucii munene wa Kenya guku akendekithia arumiriri ake kurumirira nginyo ciake cia guteaniria uhuthiri wa ngari kumana na wongerereku wa garama ya maguta. Ritana aria wongania wa thaini rikimulikwo na njira ya uregani ni munini wa President Rigathi wa Gachagua, nyabara wa ndudu ya maminista Musalia Mudavadi gatagati ga atongoria angi aingi. Riu arumiriri a Ruto makiuga ni mugaru na gatiba ona thengia ya Odinga kuga undu uyu ni witikiritio ni watho wakiuga ni njira ya kuhonokia Kenya. Sasa tutasanya masahihi milioni 15 ya kutoa imani kwa serikali bandia ya Ruto na Gachagua. Mko tayari kuweka sahihi? Kuweka sahihi ili sionekane ya kwamba Raila anaongea tu peke yake, lakini ana watu nyuma yake. Odinga riu ni endekithitie arumiriri ake mahemberie ritana riri. Nataka kila mtu aweke sahihi yake. Wale mahaslas yote waliongea juu ya mambo ya mahaslas, mama mboga, jua kali, maseremala na kadhalika, sio? Sasa wote wamesahaulika. Kwa hivyo tuko pamoja, si mko pamoja? Vijana mko tayari? Mko tayari? Ngurani gatagati ka thirikari na mung'ethaniro ni ciyumiritie na makiria kumana na maoni matiganite, undu uria ucungiritukanu na makiria ya Akenya kumana na mirugamo itiganite. Tuliambia Ruto usiongeze mzigo zaidi, punda imechoka. Amekataa kusikia. Mambo ya finance bill mpaka itolewe, sio? Pili tulimwambia mambo ya sava. Tatu mambo ya IBC. 4 mambo ya vyama, kununua wabunge wetu. Odinga danaga kugate ni gukoretwo nginyanagia na njama ya kumunina na unatire moe. Pale ndio wakaanza kunipiga mimi risasi. Hapo yule jamaa. Huyu jamaa anajulikana. Pale yeye natoka. Kila mara yeye ananiwinda kama mnyama. Naambia yeye Mungu iko na sitarudi nyuma. Muthi wa gatano riu kiharo gia Kamukunji ni gitanyitwo kugarurwo na gutuo kiharo kia uteti. Odinga akiuga no mwaka mirurungano igakorwo ikihurwo cabi hamwe na matura matiganite guothe bururi-ini. Siku ya Jumatano. Mko tayari? Ngui gatagati ka thirikari na mung'ethaniro ikionekana guthararia ugitiri wa bururi na makiria uruti wa biashara. Kiuria kinene ari ni ria atongoria aya eri magaikara thi na kunina ngurani ciao. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV iria kwani Kariuki wa Ndwati.